Menta kasih nakaliang jongi kum kinangalam jong ka asosiasyon kibadon po ka setri jong ka Meghalaya Service Shiksha Abhiyan School Association Sentra Budi ngidon hang ne ban pentip ipi kum ki paranoy ka SSA kibadon po ka Jela Meghalaya Borok Kawai kumban nakaliang jongi kum kasem ngilapu por ka sorkar hapo ka arpratorik naifep arajar arpuar halor kajing bomla ka sorkar bansiu ya kanikas penting salary ke jongi ke berasa menta nado Oktober, November, Desember, Januari wat Feb. Ti kumbang ino bupor hak arpratorik jong benai Feb arajar arpuar. Tenre haduk menta mene nakaliang jongi kum kino elam juga asion ngimpat yo kanu ka respon nakaliang juga sorkar. Ti kumta ngikuak ban pentip Ahmad jong pi ki paranoy ka SSA kentai bat senrang ki badon po ka Jela Meghalaya Borok Kawai mapin sobha banyami pajba haka artorik match arjar arpuar halor ka jing lektur pajba ka jongi kum kino hikai hang tay po sekretariat badya kani ka jing yaj pajba ka jongi ngin sedang na madan pulo na katuka jaka yang kita supar bat ngintur hang tay po sekretariat bat kapor bangin sedang kalong karway sistem menstep kumta lapen tu pi di paranoy kai SSA kentai bat senrang soba sim ya kene kajing pentip jungi kum ka asosiasyon ni Borok Kawai bat sim ya kene kum kajing klik iwe lane dalade yalade nomor kene kade ka kam im kamyap jungi kum kinai noi kai SSA ngimde ban susyong hakiying lane bangin suye snap suye pek ya kiwe pat ndrai ngin mi pajba hang ni pen pau kajing persya ya ko sorkar halor kajing lek menti kan ka sorkar ka jongi ban set itu ba jongi menta ba sang menai ai tikini kilong kajing pentip ya baro kini ka SSA